Hai menaze hegima I zai hai menaze klum I awang reame namai kru keuzi kreuze set kam mai hegi ge dere insa Paulia gai radle hanam kangge hanam kauri rameze dei chat be zana hanam kauri rameze kapte be nrui point rameze piate ze mi te be zana kapte rameze nam ze kam tu on dele ze ka che dele hanam kangge bityang lapok lo Manipur None district du za Manipur None district bityang lapok lo gu chairman M Daniel na bugu statement gen znai rimai ge sa za IPC hingdi kani bechangge mi ge na du hangket na du pse hingdi ze te panglai designa ka charang kang lakyan zo gu lei ze ka che dele za bityang lapok lo gu chairman peune sa za bityang lapok lo gya haka te be ge du poison ra he te ta te be inverters and bleaching powder ra ma du te ta te tara hangge ze znai kru ke zi kreuses na rimai ge na se ze nam za kam tu on dele ze ka che zai chuna tingge Manipur pabam ka cham klora megeze aipo hindi se kai ke bra meze email sia mai ka che blam ge du public nang ni maning ze du chigai ne le Zan Assam Dima Hasau district NCHSC CEM Chief Executive Member Sri Debolar Gorlo Sanan Znaikru ke huzi kreusis nari maige taizu wari ka chebe bamge LP school banai baikot leloi beze let pet kaidele ze ka chedele za chiren magze taizu wari ka chebe bamge Hamri Saraswati Vidya Mandir school leloi beze du let pet kainele ze du ka chedele za ai taizu wari ge Hamri Saraswati Vidya Mandir school telechura hange hanai kum tingkum kumchana ze angkai ka chum kapai ke huzi kreusis na maige ne tingchu ze let pet kai ko rele zakat dele kagna piketing ke chumlungna aipo taizuwari ge Hamri Saraswati Vidya Mandir school ze telewloi lule zakat dele aipo lamge CEM Debolar Gorlo sana pesui ibsamdu salya dele zachirin magza taizuwari ge kba ma school le sina mahanga cycle pe pet betadu teugai zanating ru iblamge na lungka hare mahanga chair zana kacharang kang cheiche nelesh du chegena pe pet betate gai dele zedu kachele Za Indiaram Chhattisgarh State Gens Nai Kru ke zikreuses nari maige paknabe pace election bam kakdai dele Za paknabe pace election bam kakdai bige nasal hanam kyana spy mena dam tari ka chibam ge IED bom kai beze pokpet kakdai dele ze ka chedle Za IED bom pokpet bam ge CRPF spy mina hangna pang bialu dele ze ka chedle Za Chhattisgarh State ge plan ze assembly seat drax kuigo kraibe pace vote to rai maige na assembly seat kai to loi dele ze ka chele kagnan zanai rimai paknabe pace bam kakdai bigene assembly seat drax nago vote to kakdai dele zai chige state good chief minister Bhupesh Baghel zane bugu deputy TS Singh dio zane BJP state president Arun So ai ma bodu good dele ze ka chele zai vote ka hange polling station changkrev ze se ze hai set ge kai dele zai voting hi zeting chon set set gina hagin chat minge zane assembly seat drax nago paknabe pace election bam kakdai bige assembly seat drax nage candidate changze halid rahange mina high squeeze hangring ye ze set mane sapedle zai chige state good chief minister Baghel zane bugu deputy CM TS Singh dio zane state minister mina hang de set parliament member mina hang madai medula lei ze ka chedle zai Chhattisgarh state gens nai election paknabe pace assembly seat drax nagu bam ka gadai bige voting hi loi gai bria chamge zemena me vote kai gai be bugu percentage 68.15% reru na kai gai dele ze ka chele Zana MP Madhya Pradesh State Gidun Znai Kru ke zikreusis nari maige assembly seat haina za himregu state legislative assembly election voting bam dele ze ka chedle Zana MP Madhya Pradesh State ge assembly seat haina za himrege candidate changjan ta za halid rahange mina changla za hai mnge za hanghim re za chumme sapedle za ka chedle za chige state good chief minister zana state gap suite mra madu lamui dele zana MP Madhya Pradesh State gens nai state legislative assembly election assembly seat haina za himre go voting bam ge voting loi gai bria ka chang bege mina vote kai gai map go percentage riak za 71.11% re na kai gai dele za ka chele zamidonga bsa Madhya Pradesh gens nai assembly election bam ge Rajnagar constituency ge bau kana kha ge kaklebe kakbok ba pet begine
कांग्रेस कैंडिडेट चंगजे लिरा हंगे सपेट बेपे मिना हंखेत चिरस नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के ककलेबे ककबोक बेपेट बिगिने चाइदी दिले जेदु कचले जायमौ एरिया इंदौर डिस्ट्रिक्ट दु इलेक्शन लामगने बबौक नाका के ककलेबे ककबोक बेपेजे मिना हंगमेंगे में कहजमले जे कचले जाय मोरेना डिस्ट्रिक्ट दिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी कचबे बामगदु बबौक नाका के ककलेबे ककबोक बेपेजे मिना हंग नाका हजमदले जेदु कचले कगना मध्य प्रदेश के जनाय असेंबली इलेक्शन बमजे मादु ककलेबे गाजे election bambe voting atun so magze bamloi gaidle je kachule za Israel kadege Hamas pai menate tibe bai ke uzis na mai ge reite zengi gud be mai ge Israel pai pui piting kom kreuses kui koze Hamas pai mena Gaza nim te tibe puigu kachai pomze Israel mena Gaza gana ngau daw dele je kachule za chiren magze Hamas pai mena Israel kadege reite zengi gud be mai ge music festival halungi kahangi be bam ge Zarmanim puize nim te tibe puigu kachai pomze du Gaza gana Israel mena ngau daw dele je kachule za te tibe bai ke uzis na mai ge Israel kadege Hamas pai mena reite zengi gud za Israel pai mena Hamas pai mze rei khagdai ze teti be bai ke uzit sad mai ge Gaza ge gud ze bom kaidai za chuna Israel mena Hamas pai me kage reite bize pikeu tingkeu na changji gudle za Israel me zemena chai pe kagdai bu ko sedai malaya chulus du Israel mena Gaza ge bom kai bigine chuna Palestinian me zemena chai changdi be mina chang kreuze knare changdle ze achule za chipo roge hana point mena chain ki loze mina changmadai ze hai scenario mena chaidle ze ka chudle za Ukrainian menai Russian me Ukrainian kedege reite blam gene Ukrainian kedego president Volodymyr Zelensky ne saze Middle East ge Israel menai Hamas me reite bichangene chuna Ukrainian kedai me hange reimro langwang bezet min sangdle ze ka chedle Russian me ze reite zengi ra hange ze Ukrainian kedego reimro kai kandui be bam ge ze chuna prodle ze ka chedle Middle East ge Israel menai Hamas me reite dad ge Ukrainian me hange reimro langwang bezet abzet min sangdle ze Ukrainian kedego president Volodymyr Zelensky ne salei Zeme bana lagzakan tabe ODI World Cup hanai kumting kumchana jang kaije ke chumgo final India manai Australia men tarablam gene chuna Ahmedabad ge 5-star hotel remige room kazai bam ramap min to ga sang ze mina hangket ze rabrum ge lagnan to hang changdle ze ka chedle zanemi bana lagzakan tabe hanai kumting kumchana jang kaije ke chum ODI World Cup India manai Australia men tarabzen chonai kru ke hezi cruises queen takmai gi nchat kana hi ge Ahmedabad state Narendra Modi Stadium genen tagule ize ka chedle za ODI World Cup hanai kumting kumchana jang kaije ke chum India versus Australia kan tabigi ze India ram gene zemna kdi gdi me zanen kevne ze India ram go prime minister Narendra Modi ne leze pira hange wangule ize ka chedle ai gene na mai kru ke zikrezit set kam mai higi gdere insa po bzaloi gaidle pigai zankingai ni mele ni ze todle za pigai lum le na hai mena light share tu kai kam gar hange kyam gaidle